January ni thum sang ni somni paruk inrin ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan Iran in anram chunga lungoi lo te thatle ni chuan Iran rama sipai tir luatum thu asaya Iran sarkar laka lungoi lo te puiturin US sipai te chuan an silayan kaw sa ni in asoi Iran rama hian cholni liam ta khan an rama thilman to zel le an ram poisal hutna tlaniam zel du lovin sumdong ho chuan an ram khopui berte rana lungoi lo nan lan tira lungoi lo te hi ani telin an pung zela Iran ram khopui sang sanga kangkai zela ninga ni khan Iran ram khopui sang sanga boina chuaka mi parukan thi ta hialani nimin khan Trump chuan Truth Social a post siamen Iran in lungoi lo te lam hoya silayan me puwa an ka plum le ni chuan an mani chanturin US sipai te an chuakang Iran mi puite hian zalen takalung oilo na lantir hi an chanvo ani atia kanin siama silai po kan kausa kanin ring reng ani atibok heti la hian Iran Supreme National Security Council Secretary Ali Larijani chuan tamathu soi hi chang le tin kanram chung boina America in rol ani chuan helai biela America ne na inzom hun sang sanga boina chuak ve ngalang sumdong lung oilo te le Iran rama boina siam pol te hi kan sang veka US mi puite hian trama duam na hi rethiam ro se an sipai te uluk takin en kol se thang ati ve thung Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei advisor Ali Samkhani point trama thu chu hi chang le tin Iran himna ti der thong zonga in rolanam chuan tharum manga chan le tan ni ang ati ve bok US yen kal mun sang air base te nein Iran tan be meirem chang tak an ni hloma nikum jun thapo khan Israel ne ni som pani chung anin dolai khan Iran hian US in Israel apuya wanga lung oil ovin Qatara US sipai te mun Al Udeid Air Base chu an bom sakani kha kan la vek ome Iran rama hian ninga ni khan lordikan khuwa mi pani than ni a ni lai ni zan le ninga ni jing in kara kuda sa sipai pakhata thibok ni in Iran Ram First News chuan an tar langa hetianga boina chuaka wang hian Iran police te chuan mi som chuang an man to bokani Iran rama sumle pa ya wanga nitin mamo manasanga Iran ram poisal hutna ta niam zel boka hei wang hian Iran rama sumdong te chuan lung oilo na lan tirin atira chuan teran khopuya chau mala kani a mitlem te in bulan tran chu reilo te adar zau zela mi pui tam zok in lung oilo ten ron puya Iran ram pum boina tlingta a khopui liana chuan boina chuak lem lova khopui te zoka lung oilo te le veng him tu ten in ti boita ni Iran ram poisal hutna hi ta niam na sa hlea tuna hian Iran ram poisa rial singli sang hi le US dollar khata in tluk meka thilman po ni kum tu nang hun aya to na hi za somli pani zet atlingani kum sang hi le som paria ta US President Trump hian a hun masa International Nuclear Agreement atang in USA in nu do thu puangin US chon Iran frek na thar tholea khata tang khan Iran ram economy eta niama nitin mamo thil sang manasang zual zelani soitongin tun tumalung oilo na hi atira chon teran khopuya sumdong polten bultanin tholeni kha chon Iran Rama University somzir laiten ronbel to in boru akalian to hlea Iran Rama dorle thil zor na mun puite chu sarkar chuan khowor le vur tla wangin kharna tur thupe ka ti chuak ngala heti chunghian boina pun lun chho zela atira lung oilo te hian tharum tholovin kong an zo a mi puitam zo kinan bel zel ta ka chuan mithen khatin man ruate ron tho chu puin boina na sa zo ka chuak ta ni heti la hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan mi puite lung oilo na hi in biak na ne chin fela du thu TV a thu chwa soina puanga Islam sa ko zirtir na tanga thlirin mi puite lung oilo na hi kan ti re thuailo chuan shrem hun kan hmaba ka ni mai ati ani soitongin Iran Rama mi puilung oilo na hian an ram pum pui atuam der to a nimin khan Iran ram ko pui sang somthuma lung oilo na lan tir ani to a Ayatollah Ali Khamenei ka ishwai Islam sa ko pui thiam thu noya om Iran sarkar mun pui tia soi thei kom khopuya po lungoi lo na hilan tirani a mi puite chon Iran ramaro real mek Ayatollah le ho te chubang turin an phuta an lal hui palavi sa le thaten Iran ramaro real le sen du thu anau puyani Iran mi pui lungoi lo te aw hlalian ber chu Islam sa kho zirtir tu te du lo na ni in mula te hian Iran ram chu san ro se ti in mi puite an aw ruala sa dam reng ro se Javid sa ti in an aw rual boka mi puite chon sa kho le pathian hming chang choya ro rel na phong chel tu te chubang turin an phuta dead to the dictatorship ti chu anaw hlalian zinga mi ani bok
kum sang kha zakwa somsari pakwa khan ruhola khomeini kai shwaina in Pahlavi dynasty sa ro rel na chu pai thla ka ni a Muslim sakhwa sia clerical system mangin Iran ram chu kai shwai ni ta a he sarkar kalphunga hian ayatollah chu sarkar ho tu berne in ayatollah chu thunai na top nei tu supreme leader ani Pahlavi dynasty lal fapa lal thu thleng lu tu Reza Pahlavi chu Khomeini ho te chuan Iran ramatanga chuakin tuna hian US aral tlan meka Reza hian Iran ramaro rel tu te dawalung oilo na lantir mek tu te chu fakin zalen na ro puizok be sayanun na chan ta te choi moi thu lo sei ve mekani Ayatollah Ali Khamenei ro rel na hnuaya Iran tongalal soina sa ti tongkam man chu thiang lawani a chuti chungchuan tuna lung oilo te hian langsar takin sa dam reng ro seti anaw puingam meka an boina hi tu te molung oilo satliani lo ti achiang le ome Reza Pahlavi hi sa of Iran ni thin Muhammad Reza Pahlavi fapa upaberni in kumsang zakwa somruk khan Tehran khopuya apianga kumsom pakwani in Iranian revolution a chuaka aparo rel na chu pai thla ka ni a ama poral tlanin aral tlan rama hian National Council of Iran dinin ho tu a in ruat ngala Iran rama mi puiro rel na dina tum thu a sai thina Iran rama Islam sakharo rel na chu rem chandan danin ponlama tangin lo be ve thina ni Pahlavi dynasty hi Iran rama hian kumsang zakwa somni panga a intrana hemi malam hian Qajar dynasty thina British sipai officer training chuak Reza sa Pahlavi chuan Pahlavi dynasty dinin sangkha zakwa somni panga tang hian Iran rama ro arela sangkha zakwa somli pakhat khana fapa Mohammad Reza Pahlavi kuta ro rel na hlana indopui panhina chuata ka wangin British le Soviet hoin an opa indopui zo hnuai Iran rama chuan mi puiro rel na din tumin hmala kani a Today Party le National Front te chuan in thlan pui chu in National Front Party hruai tu Mohammad Mossadegh chu Prime Minister ani a Iran oil sumdon na kalpui dana US le UK an lungoi lova CIA le M16 te puina in Mossadegh chu pai thla ka ni a Mohammad Reza Pahlavi chu sa of Iran ani le ta ni sangha zakwa somnga pathuma tanga sangha zakwa somsari pakwa chungin Mohammad Reza Pahlavi chuan Iran rama ro relin oil sumdon na tangin Iran ram chuan sum tam tak lalutin khowela ram ho sachak berzinga antela anram ko puya changkang sot sota US le tho puiram te nen anin thian tha a ma se khotlang ram kalphung an choilen tak lu tu ka wangte Islam sa kho hruai tu te nek che pan ne wangte le Iran namji rang tam tak mau sa mani ta ka wangin Iran ram mi puiten lungoi lova Ruhollah Khomeini howin sangkha zakwa somsari pariata an helta a sangkha zakwa somsari pakwa chuan Iran rama lal thu nei na chu tlusia in Islamic Republic ram malo piang ta ni sa le chung te chuan Iran ram tlan chiat sanin sangkha zakwa somriat khan Mohammad Reza Pahlavi chu Egypt rama athia afapa lal thu thleng lu tu turati felvek to Reza Pahlavi chu saitongin US a tun thlengin alaral tlan ta zelani Ruhollah Khomeini chu Islamic Republic of Iran Ayatollah Masaber ni in tuna Ayatollah Khamenei hian a thlaka Ruhollah Khomeini hi India ram Uttar Pradesh apiang ani nge Ayatollah ro rel na hnuai Iran ram chu kumsamli pasari izet om le tameka mi puide chu na tira Pahlavi dynasty du lowan pai thakang bokin Ayatollah regime chu an hole tameka Ayatollah ro rel na hnuai Iran chu khovel ram dang laka na satakalak thran le khar khipan ni a chu chuan na satakin Iran ram sum le pai le ele bardin munati chia a mi puian re theya kumsamli pasari liam tan du lo an pai thlak sa ro rel na chu du in an aw le tameka ni Saudi Arabia chuan nimin khan Yemen ram chim lama om UAE pui helpol Southern Transitional Council STC sipaite om na mun chu bomin mi pasari anthia Yemen ram chu Arab ram pani Saudi Arabia le UAE indona ram ani mek zel Yemen ram sarkar Saudi Arabia tan pui chuan UAE chu Yemen ram atangan sipaite la chuak turin an hriat tira hemi hnu hian Saudi Arabia hian bomma thlak le ta ni Wadi Hadramaut Dizata STC ho tu Mohammed Abdul Malik chuan Saudi thona in al khasa ke ma bom pasarian thak thu sain mi pasarian thi ba ka somni chuang in hliaman tuar ti asaya Saudi Arabia hian Yemen longchol mun mukala a UAE in STC helpol teral thuam tur longmangan phur chu December ni somthum khan an lo bom sak to ani UAE pu STC helpol te hian Yemen ramatanga in lak hran an tum meka
UAE in kong sang puin Yemen sarkar President Rashad Al Alimi kai hruai chu Saudi Arabia in an pui ve thunga STC te hian Saudi Arabia ramlam hnai Hadaramot bial ramzau tak an thunun to a Saudi Arabia hian an ramtan himlo theidona hria in tharum mangin STC ten be ve ta a Saudi sipai te chon STC te hi Wadi Hadramaut le Hadramaut Desert bial atangan in lak chu ma chon an be chun zom zel don ti an soyani heti la hian STC thopui Southern Shield Forces thupong tu Mohammed Al Nakib chuan Saudi Arabia chu Muslim Brotherhood le Al Qaeda firfiak te manga tharum tho thin ni in asoya tuntrum boina hi Saudi thlonan telti chawlowa chuan sangkha zakwa somkwa pali Yemen civil war ang che khani ati Nimin Khan Republic of Balochistan representative Mir Yar Baloch chuan Indiaram External Affairs Minister S Jaisankar hena lekha thonin thani khan lo thleng le tura hian China chon Balochistan a sipayati lut mai thei ti soin chu Balochistan le India tan boina thlen tu ani thei ti ashil hele kha hi January ni khat sang ni somni paruka zia khani in Nimin Khan News Agency te chuan an ti chuaka Mir Yar Balochian Baloch representative angin na insoya Balochistan zalen na le humhim na ngai tha zela ni chuan China chon Balochistan a sipayati lut nge yang ti asoya chutianga thlenga ni chon Balochistan mai ba ka Bharat tan po ngai ruat thiam phak ba ka hlau omani nge yang ati Mir Yar Baloch chona le khathona chuan Baloch mi puiwai bel cheruk terem ti na tel lawa Chinese sipai phei khokin Balochistan le lunga rapani chuan Bharat le Balochistan malam hunata na hlau om tak zet donani ti ina ziaka China le Pakistan in China Pakistan Economic Corridor CPEC manga thodun na an nei mek chuan hlau om na sa zo ka siam meka hengram pani te thodun na hi Bharat le Balochistan ramtan hlau om an nia wangin Balochistan le Bharat chuan thodun na tha le nget nei thoya tul ni ina soibok Mir Yar Baloch chuan Operation Sindura Modi sarkar chuan Pakistan in firfiaka khoina hmuna bitum le ti chiat sak chu fakin India in helai bial himna le rorel na dika ngai poimo zia chu enton tlaka ni thu asoya India le Balochistan de thodun na chakzo ka be sei thu asoya ni voin January ni thum hian khovel puma hundang aya thlaeng bik le lian bik kan mu thei dona hi wan sang chanchin zirmi te chon u moon an tia kumin November thamha khovel in supermoon a mu hunun berani dona ni supermoon hi thlain kan chen na le hel na konga ron nei lai ber periji anti maya omlaya thlaeng bik le lian bik soinani a thaperiji hi le tang ke em noi thum sing ruk sang thum zathum vela omania voina hian thla hi le tang ke em noi thum singa sang ruk zanga vela om don ni in mithiam te chuan an soyani heti taka hnaya ron oma wang hian thla hi zandang ai na eng dona alang lian hle bok dona thla in kan le hel na konga hlat lai ber apoji anti maya omlai a in zanina hian a let som thum zetina eng jok donani supermoon hi kum khata voi thume ma voi li emo om thina January thla en zol hun la hian ching hnia active sabram lo nei tu te chon ching hne u an hretam thina chu wangin January thla supermoon hi u supermoon ti in a mingan vota ni in an soya nasa wan sang zirmi te ho tu noa petro chuan thabial ming hi hun lai til thleng thin be chanin a ming kan phu mai thin ati ani na taka chuan ni zan khatun tung supermoon zan chu ni to a Kenya chon January ni thuman man chia talowa khosaklama chon tukin khothim lai khan an hum manani kumin chung hian supermoon voi thum kan hum man don ti mithiam te chuan an soya kumin Christmas urlok ni December ni somni palia an hnung ber thlengin a en ber tum le nai ber tum ani don an ti bokani bazari lo thira wangin kan lo me